wakigabo nje kukubwira bino mwigasho kugira ngo nuzonita buzona bimenye ibyo wakoze. Wakuye umugore w'amenyo abiri. Chef wa mushenzi wakuye umugore w'amenyo abiri. Amenyo abiri wazura ngo niwe wayamuteye. Je mugona kubisa inshizi ibiri gusa. Inshizi ibiri ngo mukura amenyo. Ntabaza kubita urusha akamukura ibijigo. Ndarengana mwene nyabaraza ndarengana. Urarengana. Ikigira kabiri noneho giteye ubwoba. Bagufatanye mu minere. Wagisaza ufite imyaka 62 bagufatanye n'umwana w'imyaka 12. Kuri umufite ubwenge. Chef ibyo bintu ko rambeshira. None n'igiteye ubwoba rero cyanyuma. Ngo wari warasezeranyije umugore ko uzomwica. Wakizeze we warugabo w'igipfu. Abandi basezeranya abagore mu ikanisa ko bazobana nawe akaramata wowe kamusezeranye ko uzomwica. Chef mwari se kumvisha ibyo bintu je bakubeshera. Ntago nabikoze je. Bagushikije hano mu ikasho bakubeshera. Barandenganya mugende musubize musuri. Jewe sinaje gusamba nawe fatikete yawe uzitaba. Kandi imyaka baguciriye ushobora no kuzapfiramo. Man chef mwari se kumwamba bari inyama. Chef. Jewe ntago nokora iryo kosa ndi imfura. Imfura izifunga. Komanda yararakaye yaramaze kandi kete yawe igeze kure kubara kwigaho bagwaho imyaka 2 ariko ndabona ko yagiye kukongera iyindi 8. Ko ndarengana man. Urarengana wewe. Ndarengana. Tasoni. Ngende mumbabarire njewe ndarengana bizaba. Uri igipfu kandi igipfu ubupfu bwaho bwose bugaragara ni umugore wawe wagufungishije. Nibirego yakureze ziba ntunambwira iki. Ahubwo ni ukivuga ibintu bizima. Ibintu bizima ni biho wa muswa. Abita. Nisangwana waje. Amakuru. Ni meza buke. Tibarakurekura. Oya kugeza ati kuba cyage ntibarandekura. Uko niki baguhoye pa. Zihorere mwana wanje. Nyanyabuze ingene iza kureba urabizi mama. Kugira mucike byari byaranye. Bararienda. None rino voka riraca he. Ifungu ize yaranje agatake. Ndayijya gutyo. Pa inzara yarakwishe. Reba ingene wananutse. Ndapfuye naye. Ariko mama rindi azobona. Ibyakoze ukuragira ibonti bazobikorera. Narira buriwe. Ndasa ninko niteka amateke. None niki bari mukuza kwibura. Niki bari mukuvuga. Oya, ni ikibazo nagize ikibazo ngo nakuse mama wawe ngo mukura amenyo abiri. Bamuka amenyo abiri atari we yabiteye. Ni gitangaza ngo namukuye amenyo abiri ngo nafasha kana ku ngufu k'imyaka 12. Ngo wewe numvire mwana wa. Ni gitangaza cyabaye. Ukenye ngo naravuze ngo nzica umugore. Ariko navuze ngo nzica nyoko. Bavuze ni babaga bashe kubivuga byose. Abandi. Papa. Yego mwana wanjye. Usiga makuru. Wa mugabo yari yaje kugufunga. Tari mu gusiba harakureba mama. Ngo iki? Ndabona ko ararazara. Kiraki kaba kizambona. Niyo mpamvu bamfungishije. Erega niwe yabitunye. Bazomenya uwo waje. Ni ndatumye bakwandika imyaka ingahe? 2. Kurumva imyaka 2 yose uri mu gasho. Bazomenya uwo ndi. Ibyumweru 2 ngera kera umaze kungana. Bira byose uri mu kubitera nuramu ndangwa no kurara harari ntwara. Nyaburanye ku bintu kuvuga ijambo David na mama bakamfotora montage. Nyaburanye azombona. Gusa ihangane. Imyaka 2 yose kiri mu gasho papa. None kandi uzozo bihangana mwana wanjye. Jega kwihangana nyari ihanganye ndi mu kuvuga ico mvuze cyose bagahotora. Amatwi ko yaratukwese jeyo nyarazimbaganye. Ndi mu kuvuga ikintu cyose ikofi nyavuga bagakubita. Ihangana umwana wanje urabizi kuri umwana wanje ku mutima. Isura so umugore yinjira. Ndagukunda mwana wanje uzozo wihanganira ibibazo byose byani korogoga kwahuye najye. Ni korogora iteye ubwoba wihangana. Ariko uzovamo bazomenya undi. Kira gisase twiri mu gusimuhira. Nakuharara ari mukuharara niko mpankubwira. Ivoka nyite hasi. Ma. Funguraga wihangane takundi. Niwe bira byose wabitekuje ku muntu uramugore. Iyo nareka basi tukigumanya. Rero gushaka umugore reka kuvuga uti mwana. Omo bisandara umugore yakuriye mu mujyi. Mwana niko bizo bimera. Oza abagore bakuriye mu mujyi ngene bazahazanya abagabo. Bindira mu mesazo ushaka nabibaho mwana. Jensi gengira nubwo bwo kujya nivyo kujya atese.
he ndiyogurisha no bidashaka bazorimpa ura Dawidi wiwe ndimukuvuga ikintu nyagira mvuge haje n'abashitsi baje kundamutsa akanambwira ngo sohoka ngo hanze nguje kurira mu gikoni ananizwaga nyina gayaje sinza nyicara no muri salo zama bicara muri salo bombi gusa nije ari gukwawe nanjye wihangana umwana wanjye nanje andagowe n'ubroki imbaraga sazi kabazirandi umugongo wose agashokara gowe ariko nyinta kundi ivyo mwere bishize wambaye ako gapira indazozo ntizirimwe uko muza mumesa tumesa rahe muza mwoga nawo musarani kubona ni kibazo no kwitumira mu ishashe ni kibazo kabisa mwana ai uko indazara kwisha ko ndabona aragwaye n'uruhere ndareka ndimo kwamanda nishimagura mu byose jose bimo kumera nka munwinga no kwihangana n'ukuri zihanganega n'imisatsi ko ndabona yaratukuye umusazi umaze gucurama n'inzara papa mugira ubwoba ko uzogwara bwa uzi kugira ngo ibi binani nyakuzaniye imigate n'isavoka n'abakobwa mwe twigana baje kunsura bansigira utwo dufaranga yabura nyoko nturaza kundeba ati mama no kuza kunyatorotse reka ngire ngenda atanyira ariko nashatse nabi kunamba amagara kambura ndashikira ku mavi wihangane nta kundi bizorangira ariko uzi wa mukaba wasize hajya ntari mukunkubita kandi akama kubita aha mu ntege uko intege zaratukuye sinjewe uzaba chef bigatonda umugoroba bize bihazindukira bukira papa reka ngene nta kundi wihangane zoza ndeba nyibera imwe nari minze urakoze mwana wanje ni wowe ngira uga ku mutima no kira bifa mutima Dawidi gani umukugenda n'umusatsi gusa Dawidi yosa kureba asamenye aho bwarishimye yaravyishimiye ko bagufunze Dawidi arasana nyina sinyina avuye mu nda arasana nyina Dawidi bihangana zoza nyibaga rimwe na rimwe yego mwana wanje nyane kudacanga musene vuga nyinshi impamvu Tenebyo nakoze. Nibiki wakoze? Uko gasenga isohoka mu nzu. Aho? Kubera nafungishije umugabo. None barakaga kumubohesha aza gukubita igitondo n'umugoroba. Aya none aho bigeze. Aya ntabwo ari byo. Senga isohoka n'ejo havugwa muri uyu muhana ngo nafungishije umugabo uko naricujije nsigaye nirwa nicaye hano tawo isohoka. Kandi ujya naramaze gushika nawe amupolisi ukazunyicira ijisho ngo mumufunge ngo mumufunge twamufunge cyo nyine byari buri ariko aho bigeze she cyo rukeneye twaragikose oya banza mvaho bigeze jewe ndarushe no gutekereza no kwicuza none jewe kene ko twumugaruka namba byoshoboka ega nje nari keneye ngo tukomeze twigumane yagumiriya mu gacu oya aho bigeze necujije mu muhana ni nyandite hehe ni nyandite ngo nije na chef aho nciye hose ibyo bintu oyaye ega nasiriya ku izone ndamudadika n'ibindi byahataka niko bambwiye ndadorongese ngo haravuze ngo azanyica ngo yankuye amenyo uko simfite amenyo yose ese boza nkamuno kundeba bagasanga ibyo byose navuze ari ikinyama rero wagiye kundadika iyo ngiyo ibyo bintu nje twavuga ubu kwegeye nawe hego nyine nari nshaka gukwegera wapana we nari nkeneye kumukwegera bamufunge ibyaha bitatu bikomeye ngo azokwica tekereza ngo azokwica n'umwicanyi iyo ni nameza ngahe ngo yagukuye amenyo aho ngo yafashe umuminere ibyo byose mu rukiko babiharuye imyaka 2 wewe ntabuze usura kumubona hano muri nozu yawe imyaka 2 itarashira kandi ibyo byose ni wabiteye ku telefone warampamagaye ngo chefu ngo kandi nguze ngo mumufunge naje ndi ku telefone yawe twavuganye ko tumufunga kandi ntari keneye ngo tugumane ndabeshe se twampamagaye ku telefone ngo tumufunge nari keneye ngo bamutinda n'ibyo raha byose namureze kandi kumubona ni nyuma y'imyaka 2 ari mu mugozi chef ukubyo bintu wowe habitekereza ko ibyo bintu ari sawa twumva uko wankwegeye cyane ese iyo myaka 2 azomara iyo ngiyo nanje ndi hano kubera ko nzovuga gute hano mu gisagara ikindi iyo myaka 2 mbese uretse n'imyaka 2 iminsi yose amaze sindasohoka ngiye kumugemurira wa mwana wiwe caka inyendaro ciwe kibamo nje kuzakira kumugemura sinzi yaza tekera sinzi yaza kuri faranga aramugurira uriya mwana
niwe jaribu muri uyu muhana wanyandagaje hano n'ubu ngubu mpaye kubwira gutya sinzi yari ariko namenye amakuru ko yagemuriye Yesu ico kiroroshe wa mwana w'ikinyendaro nawe tumufunge aya tumucangira ikarite tumufunge aya ntabyo nakwemera ko wamufunga kandi nawe numufungisha tubizi se banza wumve ikintu ca mbere turuzi nk'ubu ngubu yopfa kurunguka twicaranye gutya amakuru ni ukwirukanka agasanga isiramu gasho umuhana wose akaba arabimenye uzi uko n'iwacu babimenye